Kajingwan ke Executive Committee ke Bathamai ha KHEDC ke Bawanra kajing sngosi kthang ya ki arpu nyongut kinong tre jang ke District Council ki badan ha ke Department bapher ka bala penengo ru yaki kumbayu tedong beseng ba ke Executive Committee balaya lam ke VPP ka penmi ya ke order ka ba penhap kerdan yaki na kinong tre bala pen scam regularized workers syaka kerdan nong tre belasni casual workers bala da pen scam kam regularized yaki daka isi kabarim kini arpu nyongut kinong tre jangka KHEDC ki pelayo ya ka hukum ban tre no kum kinong belasni hagalai tarik jeliu kila lej ut show CM ka KHEDC ba syambor lang renja ban kerpat ban pene hakakam baki jutre kum kinong tre bala pen skemeki Henry Hadian baki lami na kamera UCM kira ya thu ba ulakan taj mardor ya kani ka jingkar pat jangki habai kran barkini kinong tre ka KHEDC ki basha akta ada kani ka hukum kila ya thu dan na pedeng jongki ki bala shaweng kam no shisendan kira pun pa kucing smusi kthang ka bajur ya ka jingle ka isi jong ka KHEDC ha ka jingalam ka seng san hima Voice of the People Party Belum mentang shaweng na kam enforcement customer enforcement the regularized hay casual dia paling karena sa da dan lawen amingi yang ba kalawai kasitom mepsia deng las tu ba usdir nang abangi darangin tre casual ra kaumut ba disungim kena kanong yo pat ka baar ka basosi tam ka bangi thang musim galong ba barok isim gilun na bang oleh nang bang social nang ba ka office jungi haswa masni regularized banai agos tu rada membar ngila pasang simlun bableng dei kurang buduk besok di kwa man thet gi kijika kita man saing taing sam isim gilun aba isim gilun office concern ini kaya nosi lagi yo anak po layo po ka rol bang lima yo mantap teh ajing kali kalong de ingin sewe Tapi nang ni ini bedan ni kita gila regularize sudah ada kedua. barak wasa Tadi sudah mi official regularize official. mamangi ngide wagos ajar saw Te ini kita don ni bisa income. Kita lagi department fair kita betang negara first bed. aneh kita lang ajar enforcement kita nak kiwi paman kita Kan ko total nombor cung ini regularize staff kita regularize ni. Bisa income dah. adu mentak sakling yo total pi mam Kajing syawang din siya kada itang at nyungut bangi dan hangin ta. Bangi syawang ya kakam at nyungut mentang dan hangin. Baro kata Kita regularize kamu. nama kidang dan ru kibampat yo ru ngimla bantip ya kata dari tang baila yu mentang ida tang at nyungut. MKI kadaw pa biki penpau ikini kata kan kampen pau ke selomit kensan ki syuai ke kot ini apok si sengi ki syuang baik ba pi lapan revoke pi sya ke casual biang ni ke jingwan jungi hane dai na du mencu 106 mdei bengi penbam pisah mdei bengi lek kono no but thong ni tre si tom bengi yo ikini kakam kre menta anda 106 ni yo ikini kakam ke pos ngi menta kin syak kini no fi mukam kata ni rungi di kon samla kari te piale na menta ki kon samla kari menta pikini kakam jungi kon samla kari nin pa jai nin kikmat nin kmi lenti no menta takadang ngi kwa isu am wahab bon syembeng kini karai bai ke ka bala adon menta penne bai ke ka ba ikwa benle nani sekmat ke polisi jongki ai ki mak ya la kajong namar ba ngi ngim so ya hab ya kini ke jingle jui namar lada pikenya district council lai kam judani kata ka kam interview judani kata bikin le examen ke Ada berokhat kilomit bersuta matak mana-mana. Kata ada jing sisa bingi dia bentuk berokhat. Jadi belum tahu berokhat ni lah dan ketilut hang ni. Beli weng tang yangi. Ngi don te kahang. Ada pikok bang weng lu senang berokhat. Ngi ngem so ya hab ya kena jing. Ni ngilap pensai matan hi. Ngilap pensai ba berokhat yang ni don apa yang jinjar. Kilon ki babon, ki kun ki keti jungi ken besar ke, ki bai sekolah besar ke. Kena ki ombe em ngi ngilak rai. Ki bahap sai ki para ki hapkit ikayeng ka. Bisa syua bikin cimi ngene ka rairu. Kila di bon khot amingi. Pet kolong kom ne, pet kolong kom tai. Lada kaduna pisah ka pla ka tingka jong ka office ki di bon batai. Ngin ya sya. Ngin am. Kare em kamle kata. Syua be ka kot. Syua ambe pisia la weng kom ne, ya pisia la panhap kerdan kom ne. Long ka kata pi. Long ka ni kam bahar ma. To isu nomor ba karkom regularize fi kadai naga isi ke berem. Ma mata kawan kini isi Bathamai Henry ka office uskatri pat ka pemi ka order se ka por ba appoint ni pisir ka dai na office uskatri mentar ba bang ya kamru ka dai lang ba office uskatri kay ba pidan mon ang ka dai pat Kolong kom ne kan pet ka isi ke berem na ka Bathamai ma ki di banwan be hakajuk ka lenti kan
Naduk mensua ke isi ke barem. Pajudan tak jing aduk tulam. Dolong ka balong ru kabiang. Kabiang baik. Kare beli kan mentah ki ong ba kaduna kum ni beduna kum tai. Isi ke barem habaduna ka generate iki fund ka tri si tom banwara. Ita ki fund of office. Kare beli kan mentah pa ka uat ka ong ba. Nimdon ka fund. Te bomdon ka fund ki be na ini kinong trai. Dong ka bam ya happy kata. Atau ang bidi ba kani kajing bombs kani hanur kam. Ai kata ting hap nginya keran so para mingi. Keren suah. Umpet ngene kum no. Makani kani kadi ka hok jungi mental babon ngi nyit kam su sei ken da kawai. Kasnam la jan kot. He kertas susu. Mio so ban apply kam su suai. Kin Kentri di kui kam. Kin sei kin len. Kentri di kui Lada kam tray rumah casual. so. Penwan biang naka permanent suka casual bing teh sei kin. Kampat judan ni kata ka kieste ban ong yuba tray permanent ba finwan ra ben casual. Kampat Ma, kampat judan. Naduk mensua aduk mentah kampat judan kan ya. Mentah yudeng ubah pila thung. La he. Piot biang na terai hatun he biang. Mam kam long kam ta. Takadau usi am udi ban perkhat bhai kan ya. Ke ke bola le. Namar ba kan ya kala ban wan ra kajing kata hadian habot. Umdi tangingi kena ya brok kui kui baterai ke office.